Wih, sasi itu. Setan. Tergeletik amatnya. Anjing bergeber. Woi, itu siapa itu? Nang mau kencang bae. Yo, joki yo. Eta ajakanlah. Jangan balap, lu ngomong doang. Masa gede. Semangat, cinta ka bewek. Tah. Gede bae aya mah kain. Cepat kan aja. Palangkan kayak gitu. Jangan balap lah. Wih, mana ya? Ayo mah kain mah dekat kain masih. Tubruk kain mah. Tah, ada baca gede. Naon? Bocil-bocil deket aing sian lewat nyebut bae. Ya, itu seneng balap ayo. Deh, tah aing ngebok ke mata mah. Ya, atuh ayo. Aing kedua aing mah. Sabiji. Yang dua di ya. Deh, tah ayo balap moal ya. Atuh ayo. Tapi aing make batu butut teh butut. Atuh ayo. Aing mah dungkul mah aya dungkul mah. Aing nu ibe ka korongkong. Ayo. Bentar mas itu malam beat. Deh. Ayo di mama yang bawa pakai kokorompong. Weh, ngejek amat sih ada ngetik. Di, kiki kayak yo. Yakin menang. Weh, ayo kena hidupan manusia. Ya tuh ayo. Di. Weh, men. Weh, saatnya kita wasit. Ayo betul. Mana? Tuh. Weh, kita wasit. Kan, gede-gede. Bikin kaku minta mah. Ngerongkokan. Weh, embu aing beteng arting mah eleh. Dek mah ngebales lah. Ayo. Pakai mata yang hiji deui itu anu dongkol. Ayo. Di. Aing motor bae. Jeung mah jukut. Lembe. Terus. Atuh kumaha ya? Bodoh. Negiraha. Disukan lah. Jemeraha yo. Bodoh. Di. Aing embung ya teng arti ya. Ya di mana ya? Ele wae. Di. Jangan Di, pan cewot. Apa yang gaing lah? Iya. Gila. Berarti